Esselamu alaikum, dragi đaci. Nakon kraće pauze, ponovo smo na času bosanskog jezika. Nadam se da ste se na raspustu lijepo proveli, da ste se odmorili i da ste sada spremni da usvojite nova znanja. Za današnji nastavni sat će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Današnji nastavni sat započet ćemo zanimljivostima o suncu. Možda su neki od vas čuli, neki možda i nisu, ali sunce je zvijezda. Sunce je jedna velika topla zvijezda, samo je mnogo daleko od nas. Sunce je mnogo veće od Zemlje. Planete se okreću oko Sunca. I sve planete, ne samo Zemlja, nego i nekoliko planeta u sunčevom sistemu se okreću oko Sunca. Znači, naša planeta Zemlja se okreće oko svoje ose, ali se okreće i oko Sunca. Kao u igri Ringe Ringe Raja, ide planeta Zemlja tokom cele jedne godine oko Sunca. O Suncu su napisane mnoge priče i pjesme. A ono što je najvažnije jeste da je Sunce izvor svjetlosti i toplote. Sunčeva svjetlost i toplota su neophodne svim živim bićima za pravilan rast i razvoj. Svi znate da je zima pokucala na naša vrata. Sada ćete poslušati neke zanimljivosti o zimi. Zima je najhladnije godišnje doba. Ona počinje 21. decembra. Kada nastupi zima, postaje hladnije i zimi mi grijemo svoj dom. Kada sneg prekrije naše ulice, ljudi uzimaju lopate i tada ih čiste. Zimi se toplije oblačimo upravo zato što je hladnije. Mnoga djeca kada dođe zima jedva čekaju da izađu napolje, da se sankaju, klizaju, a neki čak da odu na planinu i tamo skijaju. Mi ćemo danas raditi jednu pjesmu koja govori o tome kako se sunce ponaša kada dođe zima i kako se ono priprema za hladne dane. Ali prije nego čujete pjesmu, poslušajte nešto o njenom autoru. Muhidin Šarić rođen je 1944. godine u Prijedoru. Najznačajniju karijeru Šarić je ostvario kao književnik. Postaje poznat kao pisac dječje književnosti, pisao je poeziju i prozu, ali i drame. Prva zbirka pjesama za djecu koju je Šarić napisao bila je Spavali dan u mraku. Nakon toga izdao je zbirke Na krilima neba, Kada plava ptica sanja, Kolo kozaračko i zbirku na turskom jeziku Mavi kuš. 1988. godine objavio je svoju poznatu zbirku dječje poezije Cvrkutanka. A sada poslušajte pjesmu. Sunce i zima. Dok se igra snjegovima, sunce toplu bundu ima, žuti šalić oko vrata i džemper od suhog zlata. Kapu ima na ušima, rukavice za hladne dane, ima termo pantalone i čizmice futrovane. U ovakvoj garderobi ono svakog dana starta ulicama moga grada od decembra pa do marta. Dok ste slušali ovu pjesmu, kakve osjećanja je ona probudila u vama? Osjećaj sreće i bezbrižnosti. Dakle, za ovu pjesmu možemo reći da ima veseo karakter, baš kao što je ovo sunce na slici veselo. Prije nego krenemo s analizom pjesme, hajde da ponovimo šta su to stih i strofa. Stih predstavlja jedan red u pjesmi, a strofa 2 ili više stihova. Ova pjesma sastoji se od 3 strofe i 12 stihova. U pjesmi su
uglavnom sve riječi vama poznate. Ja sam za ove 3 pretpostavila da niste čuli, pa hajde da poslušamo njihovo značenje. Termo, vruće, toplo, futrovane, postavljene i starta, počinje, odnosno kreće. A sada ćemo preći na analizu pjesme. Ko se igra u pjesmi? U pjesmi se sunce igra. Kako izgleda sunce u pjesmi? U pjesmi sunce izgleda veselo i srećno. Šta sve sunce ima na sebi? Sunce na sebi ima bundu, šal, džemper, kapu, rukavice, termopantalone i čizmice. Kakve čizme sunce nosi? Čizme koje sunce nosi su futrovane, to jest postavljene. Gdje se sunce pojavljuje svakog dana? Sunce se svakog dana pojavljuje na ulicama grada. U kom periodu je sunce u zimskoj garderobi na ulicama? Na ulicama je sunce u zimskoj garderobi od decembra do marta. A ovako bi trebala da izgleda vaša sveska za školski rad. Napisat ćete naslov i ime pisca, a zatim ćete prepisati nepoznate riječi. Sigurno ste čuli za izreku zubato sunce. U vašim sveskama ćete za domaći rad objasniti ovu narodnu izreku i povezat ćete sa pjesmom koju smo danas radili. Toliko za današnji sat. Hvala na pažnji. Do sljedećeg susreta, ostajte zdravo i čuvajte se. Pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.